Letsatsing lena la tokoloho moiri a amohela ditabeng tsena tsa rona tsa Sesotho re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Puong ya matsoho ke na le Augustine Letlalo le a le jwalo ha re di thakgole ka dihloho tsa tsona. No matter how difficult times may be, let us stand united. Let us not turn away from the difficult task of building a more just and more equal South Africa. Mopresidente ya tshwere mokobobo Gwede Mantashe o tshetlehile puo ya sehloho letsatsing la tokoloho provinseng ya Mpumalanga boemong ba mopresidente Cyril Ramaphosa. Tsona re di tshakgola semmuso ka tsere mopresidente ya tshwere mokobobo Gwede Mantashe o re setjhaba se tlameha ho ba sedi ka ha hona le batho ba batlang ho sebedisa diketsahalo tsa nako ya mmuso wa apartheid ho fihlela ditabatabelo tsa bona tse sa aheng naha. Mantashe o tshetlehile puo letsatsing la tokoloho ka mopresidente Cyril Ramaphosa a tshwerwe ke sefuba. Mantashe o entse tlhokomediso kgahlano le batho ba jalang karohano ya semorabe naheng. Puo ena e ipapisitse le lesedi le fosahetseng ka Afrika Borwa ho mopresidente wa Amerika Donald Trump ka hore dihwai tsa ba basweu di a hlokofatswa e leng se bakileng hore mmuso wa Trump o kgaole dithuso tseo o neng o di fa mmuso wa Afrika Borwa. Johannesburg City said, on the Freedom Day, I call on all South Africans to remember how far we've come to this and our shared journey. Because if you forget the journey, you forget the reality that faces you. Let us commit ourselves to the ideas of our Constitution and to pursuit of human dignity. No matter how difficult times may be, let us stand united. Let us not turn away from the difficult task of building a more just and more equal South Africa. That task is in our face. We must do it. We can't run away from it. Let us continue to nourish the flames of freedom and protect it so it may be passed to future generations. Hosa le jwalo re fumana hore bora dipolotiki ba hopotse bahale ba ntwa tokoloho ba nto bua ka diphephetso tse ntseng di tobane le baahi tse ba hlothang serithi sa bona. Re lekola letsatsi lena diprovinseng tse fapaneng tsa naha. Baahi ba diprovinse tse fapaneng ba kitikile letsatsi lena ka mekgwa e fapaneng. Mohale wa ANC wa ntwa ya tokoloho Alfred Nzo le yana o ile a hopolwa matatiele Eastern Cape. Tonakgolo Oscar Mabuyane o boletse hore tsamaiso ya hae e lokela ho tsetela baahing ba metse ya mahaeng. Provinseng ya Limpopo mohale wa ntwa ya tokoloho le demokrasi Peter Nchabeleng o ile a hopolwa ka lebaka la kabelo ya hae ntshetsopeleng ya naha. Provinseng ya Northwest ditho tsa LGBTQI Mahikeng di nahanisisa ka seo tokoloho e se bolelang nakong ena eo ho ketekwang demokrasi le ditokelo tsa molao wa motheo tse fumanweng ka thata. Provinseng ya Free State teng moetapele wa EFF Julius Malema o totobaditse hore taba ya ditekanyetso e thefula moruo o thekeselang. Ore EFF e tlisitse tokoloho ho batho ho kenya letsoho tabeng ya tsona ya ditekanyetso. South Africa does not have a budget. Nowhere in the history of the world has a country been able to operate without a budget. In other countries, the crisis we are in will have led to an early elections because without a budget, there is no government. Athe provinseng ya Gauteng setsha sa sepolesa sa Tembisa se rekotile palo e phahameng ya dipolao, ditlhaselo le tlhekefetso ya bong. Tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi ore o laetse sepolesa ho tshwara ba tjhisitseng dikarolo tsa sepetlele sa Tembisa. Kaoleleng re fumana hore jwalo ka ha Afrika Borwa e keteka dilemo tse 30 a motsomong tsa tokoloho le demokrasi, pharela ya tlhekefetso ya bana e ntse e tota. Ba bangata ha ba kgole le ho natefelwa ke ditholwana tsa tokoloho ka lebaka la diphephetso tse holang letsatsi le letsatsi tseo baahi ba tobanang le tsona. Ho batla ho le boima haholo ho keteka tokoloho empa bana ba hlekefetswa le ho hlokofatswa. The children of South Africa have not experienced the fullness of freedom. Many children in South Africa still live below the poverty line. And a lot of children still have lack of access to many opportunities, access to resources, access to education, and access to basic human rights.
Mosireletsi wa setjhaba le yena o ikagetse ka setotswana pharileng e tobaneng le bana, mme o re ho lokela ho kgakolwa maano a ho sireletsa bana le ho potlakisa tshebetso makaleng a mmalwa haholoholo a tsamaiso ya ditlolo tsa molao le toka. Mui ha re feta ho tseo tsa tokoloho re kena ditabeng tse ding tse amanang le naha re fumana hore mokga wa DA o re ho nyollwa ha lekgetho la bareki ho tla tswela pele ka la 1 kgweding ya Motsheanong ebang fela ho sena molao o tla sebetsana le taba ena. Mokga o re letona la ditjhelete Ino Godongwana le keke la busetsa morao qeto ena ya ho nyollwa ha lekgetho ka ha sena se tlameha ho etswa ka molao o tlabeng o tjhaelletswe monwana ke palamente. Re atela pele le leng la malapa dikonstable tse tharo tse nyametseng le ntsha maikutlo ka ho nyamela ha ngwana wa lona mme sepolesa se kgethile moifo o matla wa mafokisi bakeng sa ho fuputsa ketsahalo ena. We stay for that day re ementse go ka butlwa gore na go diragalang, but ha re phegela ka re something is wrong. So now re ipotsa fona e ka bana ba wele ka koloi ka putsugo etsagetseng ka koloi. It's when Moba decided for no man. Harry carry Park Road. Rilo ho bula a missing case. So then who to have more? Charity like for no and to Bakona bula case. Go Park Road. But the person oiling at Swara case yo. Abasite Isalamra. Kimolo most sponsor civilians are over. Our investigation is quite crucial as it covers both the Free State, the Gauteng as well as Limpopo. We are aware that yes, the disappearance of these members happened in Gauteng, but of course we will cover all the 3 provinces. We will not, of course, allow these criminals to have an upper hand, and we cannot be undermined by these criminals. We will definitely do everything in our best as we have released all required necessary skills to find them. Harekloa Free State re ya province ya Northern Cape re fumana hore letona la dipapadi bonono le setso Jayton Mackenzie le re bahale ba ileng ba le kabelo ntweng ya bohlokwa ka ro setjhaba ba lokela ho una melemo ya mesebetsi eo ba yentseng. Molaetsa wa hae o ne o lebile ho Ouma Katrina Esway. Dilemong tse ngata tse fetileng Katrina Esway e sale e le yena motho ya ka sehlong ho bolokeng puo ena ya ncu. Hona jwale moloko o motjha o kgona ho bina ho qoqa le ho bala ka puo ena. Dit was harde werk van. Jy weet mos. O re ebile mosebetsi o boima ho latela ka moo puo e leng ka teng ho ba boima ho e boloka. Ek beteken baie swaar kry. Esway o se a thusitse bangodi ba bangata ho ngola dibuka le ho etsa dikgatiso tsa di-video molemong wa ho boloka puo. Letona Mackenzie le dumela ha mokaubere enwa a lokela ho una molemo mesebetsing ya hae. She needs to own, her work. You can't just take from a well of wisdom, a well of knowledge, a well of understanding the language, but she's got nothing to show for it. She doesn't have a house. She's renting a house. We've worked many hours with Oma, and as you can understand, with her frailty, we've had to make accommodations, but we're very proud that part of this is then reversing the symbol that UNESCO had indicated that this language is close to extinction. Ha jwale ho se o simolotswe ka dithuto tsa puo ena a Phintene. Mui o ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _X ke @ditaba_dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Dibile hakalo thapameng ena fumana moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana ho sane ka hora ya bosupa ka phirimana ho hona mona ho SABC 2 le ho lehae. Mui sala hantle.